Wena mawuthi against everything oyenza ufuna ukwenza lamanyala wakho ufuna ukwenza la ekhaya. Lamanyala oyenza nalamadoda ufuna ukwenza la ekhaya. Ungithi ngokuchazele ne. Wo Thabisi awuthi ngichaze kahle le ndaba. Awuthi uzongihlanyisa. So ufuna senzeni lo? Simmela afaka indoda la endlini yakithi. Bewuyinto nje wena. Uhamba ulala na wonke lamadoda la elokushini wena. Ubhuti waqoqa wena. Waqoqa ubhuti wena. Siyabonga kwenu lokho nikushoyo kwenu kodwa kusala ukuthi ngizonithola into order. Le rubbish le. Singathi lwabishi ngoba Kakhulu. Ubhuti umthola kuyinto lento lesekwazi ukufaka ama-weave manje. Kube nenkinga ekhaya la ngihlala khona kwabomyeni wami. So manje bafuna ukungikhipha kule ndawo le ngihlala kuyo. So angazi ukuthi inkinga yabo yini because mina angisafuni ukuthi ngiphume lapha kule yandlu because umuntu wami uyenze izinto lapha ya and wahamba emhlabeni engishiye lapha ya. Yonke into uyenze lapha ya sihlala sonke. You understand? So yonke into manje sebafuna ukuyithatha kube ngathi eyabo. And manje mina ba believe ukuthi ngoba bafuna ukwazi ukuthi mina ungikhiphele and wangikhiphela bayibona yonke into manje namhlanje bayaphika abathi yonke into ayenziwanga yimi. Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama LAVAWS pronounce lovers inkumkani abandaziyo banibiza ngo Mr Nzoklight omshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngumama lana. Umama uthi unengxako nayo. Ucela nje ukuthi Jozi Bioscope ingenelele. Sathi mama ungawari sawukhawuleze sifike lapha endaweni sizova ukuthi singancedisa kanjani. Umuntu omdala njani? Njani papa ngikhona? Ngiyaphila nami umuntu omdala. Ngiyazi mama besike sancokola lapha ku message sobabini ku email. Cha benifuna nje ukuthi ngicela ukuthi uexplain kancane ngoba khona abantu abasibukele lana ku Jozi Bioscope yabo ama viewers wethu. Bengicela nje ukuthi uma ezisho ukuthi kama ubani nokuthi why usibhalele la ku Jozi Bioscope namhlanje. Mina igama lami nguNonhlanhla wakasibeko igama Isibongo. Then ngize la ngoba ngizocela usizo because kube nenkinga ekhaya la ngihlala khona kwabomyeni wami. So manje bafuna ukungikhipha kule ndawo le ngihlala kuyo. So angazi ukuthi inkinga yabo yini because mina angisafuni ukuthi ngiphume lapha kule yandlu because umuntu wami uyenze izinto lapha ya and wahamba emhlabeni engishiye lapha ya. Yonke into uyenze lapha ya sihlala sonke. You understand? So yonke into manje sebafuna ukuyithatha kube ngathi eyabo. And manje mina ba believe ukuthi ngoba bafuna ukwazi ukuthi mina ungikhiphele and wangikhiphela bayibona yonke into manje namhlanje bayaphika abathi yonke into ayenziwanga yimi. So ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle inkinga yabo yini inkinga yabo. Obobani labo? Abantwana balapha kule yamuzi lo kaGadebe. Abantwana balapha. Yebo. Okay umuntu omdala wait ngizama uku-understand kakuhle. So umama uthi unenkinga ngoba beka umyeni wakho kubani kulelo khaya kwekhali kaBaba womyeni wakho? Yeah kukubo lapha ya. Kukubo. Usongubhuti wabo umyeni wakho? Ubhuti wabo umyeni wami. Okay. So wadlule emhlabeni. So wadlule emhlabeni and bathi mina ngishintsha amadoda ayikho yonke lento abayishoyo nje bayishelo nje ukuthi mina inkinga yami ukuthi angafuni ngisasemncane mina kusamele ngizenze izinto zonke. So angazi ukuthi bafuna ukuthi ngiphume manje kusase usena 6 months ubhuti washonile. Sebafuna ngiphume kanjani? Ngiyaxolisa my condolences for ukuthi ulahlekele ngumyeni wakho. Bengifuna nje ukucorrectisha nale part umuntu omdala ngithi siyalungisa. Ngivuthi usasemncinci nani ngiyaku-understand futhi ngiyakubona konke lokho. Mara ngoba uthi una 6 months eshonile yena ubhuti. I think it's too early even though usasemncinci nani kwamele umzilela ngithi ngoba ngiyakubona usancibe nabo black kanje meaning ngiyacela umzilele thatha isikhathi nabo ungathatha unyaka or 2 ulibale nje ngento efaka amadoda ngaphakathi okwamanje until kudlule kule situation yabo. Okunye uthi umyeni wakho nguyobeka sebenza kulela khaya? Yebo. So sebenza ka government. Besebenza ka government. So wa renovate indlu yonke leyo nto. So ama outside room. Lawo ma outside room thina behlala kule endlu enkulu egarage. So the 2 room le enye nje ihlangana nalawo manje le garage yethu. Nale garage le. So abantwana bayakhona bayabuya abamantombazane babuye emendweni. Abaphuma emendweni bangazongihlukumeza mina. No ngi-understand. No ngi-understand akumelanga vele kuhlukumezeke umuntu emhlabeni umuntu omdala yabo. Kumele siphathane kakuhle sitreatane kakuhle qha ngibuza nje ngoba ngifuna uku-understand nami yabo ukuthi le situation ime kanjani. Ngoba uya mention umyeni wakho nguyebeka indlalifa lapha ekhaya. Uyi breadwinner.
Nguyi-breadwinner. breadwinner. Bekayi-breadwinner. Uye vele bekayi-1 kumantombazane wonke. Uye umfana. So obvious Okay, amfana yes, uyoyithatha indawo. Yeah. Nakhona angithi mina ngiyanqwaha. Ngilinde nami ngibe nesikhathi sami sokuthi ngiphume kuleya charity. Ngizophuma nami kahle, nami ngisazibheka, ngisazilungisa into zami. So angifuni ukuthi babhizi Bona bangishonele. sebekufaka ipressure and wena nomyeni wakho anikwazanga ukuthi niyokwakha umuzi wenu kwenye indawo due to effect yokuthi ngoba yindlalifa yalapha ekhaya bekumele kube uye vele umfana osala egadi ekhaya. Yebo. Yiko ningakwazanga ukuphuma niyokwakha umuzi wenu na decide ukuthi kungcono nilungise kona kwalapha ekhaya. Okay, no ngiya-understand umuntu omdala kodwa barongo nabo mase ngabe bathi phuma uhambe ubuyele kuni kuse-early xa ingabe bekakuchatile wakulobola uyabona into efana nale cause nawe usabhilonga lapho and kwayena lapha emathuneni amshoyo ngazibuza ukuthi hayibo lo muntu bekalinde na ukuthi ngishone ezekhawuleze ebuyele yekubo yabo. So hayi into ngiya-understand umuntu omdala bona ukhona mhlambe phakathi kwabo laba abakuhlukumezayo okhona endlini bayasebenza. Bakhona namhlanje Saturday abayanga ndawo. Bayasebenza namhlanje. Bakhona abo-2 namhlanje. Sengisho bayasebenza bona. Bayasebenza lo munye usebenza emakhishini, lo munye ukhona nje lokushini usebenza la local, usebenza eclinic hawu basebenza kahle nje why bengaphumi bona beyozakhela imizi yabo mhlambe uma becabanga. Ngiyayibona into yabo vele nje ukuthi inokusa ngaphakathi kahle nje banomona badlulwa umona. No hayi sizo understand kubo manga ukuthi bakhona kukude ongakanani lapho singazi. Akukho kude kakhulu nje kule street lesmasingena. Siphuma khona la. Yeah, asiphumeni ngapha kule street lesingene ngizokubonisa kuseduzane yani. Okay, no Mr Jones. Let's go my good sis. Let's go my good sis. No ngiya-understand andithi anifuna ukuthi manje ndibuza lento ngoba nifuna uku-understand from both sides yabona umuntu omdala ukuthi mhlambe ingxaki isuke iphi mhlambe khona nabo insolo abazisolayo la kuwena yabo labo sokuze kubaphusha ukuthi bekukhuphe ekhaya kusese-early kanje nomyeni wakhe esagqiba ushona yabo into efana nale because usadeserve ukuthi ube khona. Unina abantwana beninabantwana nayo. Nginabo abantwana abayi2 but oyi1 okuso wakhe. Oyi1 wakhe, wentombazana wakhe, oyi1 umfana okuso wakhe. Wafika naye emtchatweni. Ngafika naye emtchatweni umdala lo mfana. So wakho intombazana. No ngiya-understand because mhlambe kuningi mayiko ngifuna ukuthi kungcono ngi-understand from kubona ngoba sometimes abanye bengakudlela umona bethi hayibo futhi nangu lona kuyafana nobhuti wethu wamzalela umntana oyintombazana akamzalelanga umfana belibala ukuthi umuntu ngumuntu bayileyo bazi kakhulu angithi bazi kakhulu bazi yonke into bona bazitshela ukuthi bayazi. Okay ngoba bona ayikho bangabaphumeleli bangayiphambili nalapha babuye khona siyajika siyangena la baba singikhohle. Siyangena la. Mina ngiloke ngiqhubeka straight umuntu omdala ngithi. Singene na siyangena. Nidayisa namakota la umuntu omdala. Siyangena. Sanibonani. Kunabantu abaqashile la. Sanibona. Konje nibone kunekota lapha ngaphandle. Yilaba abadayisa amakota la. Yeah, yilaba abathengisayo baqashile. Baqashile la. Umkhulu nje umuzi. Mkhulu kakhulu. Angithi mangitshela ukuthi badliwa umona. Sengisho umyeni wakhe amandla wakhe angaka. Yeah, umona lo badlayo. So bani? Nangoqala. Ngingathi yaqala. Asizela ngama TV ke bo. Sanibona ma. Yebo sabona Thabisile. Awuphumi. Yabona ni busy ma. Yebo. Sister Thabisile sanibona. Ninjani? Ngicela mama ngiyaxolisa. Ngicela uze ngapha ma ngiyaxolisa umuntu omdala. Ngicela nje ukuma ngiyaxolisa. Ngiyabona nimangele ma. Igama lami. Igama nguLavasi ma sihamba necrew lana we are from iJozi Bioscope. Uhlelo lothu nje uhlelo linceda abantu mayingabe banenkinga emndenini yabona into efana nale. So sibhalelwe ngusisi lana ma. Uthi khona into engamphathi kakuhle lana kuni ningo auntie like hi. Yeah. Okay. Besibhalele ngusisi ngicela sisi uxelelo auntie ukuthi why silana ingabe ngathi isuka kumi le ndaba yabo. Mina ngicela ukunibuza ukuthi kahle ningifunani? Ningifunani?
kahle kahle nina noyithu ngingifunani Siyakufuna thina. manje ninenzeni ukhuluma ngani wena manje against everything engenzayo mina everything iphi everything iphi wena so mara everything iphi especially wena hayi wena. wo ufuna wena mothi against everything oyenza ufuna ukwenza lamanyala wakho ufuna ukwenza la ekhaya lamanyala oyenza nalamadoda ufuna ukwenza la ekhaya ngithi ungichazele ne wo Thamsi awuthi ngichaze kahle le ndaba Athi uzongihlanyisa. Ngizohlanya. awuthi ngikutshela yazi sisela besi right futhi ngifuna ukukutshela le ngifuna ukukutshela istory la sichamuka khona la sibuya khona okay mfazi kaBhuti lo futhi ngeke sesimphike mfazi kaBhuti wamshada kwaba mnandi kwaba kahle bese ngekho thina bese ngahlala ekhaya mina noThabisile nathi besibuye emzini njengoba so mhlambe usidelela so ngoba sibuyile thina sibuya la sibuya khona usidelela kanje okay sibuyile la endlini asangisangena endlini ngoba uBhuti washona so utho uBhuti makashona wangena endlini wahlala la endlini noBhuti bebehlala ngaphandle makusana abantu bangena endlini bahlala endlini noBhuti sabuya la sibuya khona noThabisile sahlala ngaphandle ukuhlala kwethu ngaphandle so ufuna senzeni lo simmela afaka indoda la endlini yakithi hayibo usekafaka into mbuzeni Baningi bayalandelana. Yebo. Usipho wena ke phela Usipho lo ngesasithatha uMandla wangale yena. Usipho sekasuka lana naye noMandla Usipho sekabuya la ekhaya. uMandla wasemini Usipho ekamereni kababa simyeke no abengayazi manje lo bengayazi yonke le wesisi bengisacela ngicela usondele ngicela ungimele ngapha ngifuna ukubheka kakuhle Usilile mara hayi amadoda khona hayi waya thina kuma TV wena uhlaza thina uletha amadoda la ekhaya nani wena amadoda la ekhaya unani wena ungazosinyela wena ngicela kungalini wesisi kanti bantu badala le Charity linesithunzi le Charity bantu badala ngiyaxolisa mama ngicela uze ngapha ngicela ungimele ukhulume nami ngifuna ukunibona kahle lo ngiyamazi ukuthi vele uyulala wena uzwa ngawe lo uzwa ngawe lo yakhe vele ukuthi amamela bantu alalele bantu guys ngiyaxolisa bengayazi mina yonke lena usisi ngathi khona into ongasixelelanga yona thina lana wait guys bantu abadala ngiyaxolisa okay ngicela ukusho something yebo amen bantu abadala ngiyaxolisa unitho imasisi ngicela ukhuluma ngicela ukhuluma bantu abadala thina sithi sizoncela yabona le rubbish le singathi lwabishi ngoba kakhulu uBhuti umthola kuyinto lento lesekwazi ukufaka ama weave manje hawu imani nithe kwabani la ekhaya Wahadebe la ekhaya okwahadebe yes yo ngiyaxolisa nobaba Hadebe lawulele khona sixolele shem sesingena ukutshela wena Bhuti ithi ngikutshela wena Bhuti besimthanda lo uBhuti wamthola lo muntu kungase ubizatha abantu ukufaka ama weave bayangena bayaphuma ukufaka ama weave okay ngizonibonisa ngine 50% la ngina 50% incommunity Ngihlekisa bo amantombazana asekho no wait amantombazana ekokotela le afuna ukuhlala ngepeace ngiyaxolisa bantu abadala okay ngicela ukukhuluma siswami ngicela ungaflayithele umnyango kaHadebe uyasola ngiyacela noBhuti wakuyisaphi wena rubbish ndini nolindo wena bantu abadala ngicela ukukhuluma ngisazohlala la nifuna ukubuya nibuya emizini guys I'm trying to work ngizama ukusebenza kodwa ke inkinga sibuye sazokwatisa bo auntie lana thina sithi sizonceda okay ngicela ukukhuluma ngicela ukusho something mama yazi angithi usibhalele la uthi sizonceda manje and manje lento siyaxolisa ngoba kunabantu abasibukele lana and thina sipromote into erongo la eshowini yethu siyalungisa angeke umuzi kaHadebe lo okwaqala ngizosokhuluma ngamaphesenti amaphesenti sekangena phe emzini kaHadebe ngoba nendoda yakhe kukubo la angithi sizoncedisa wena ukuthi kube nokuthula la ekhaya ingane zakho hayi kungali mhlawumbe ingane zakho awunaphesenti wena unephesenti oyithatha mhlawumbe ingane zakho phesenti abasukulu bami abantu
ngathi ngababona abantwana njengoba faka ama-weave nama-specs ngathi ningabona abantwana Bantu abadala bengicela okay bengicela udumile lama-tavern la elokishini udumile uthenga utshwala wena ngemali zikabhuti abantwana abangcolile wena udumile wena Sisoma ngithi amantombazana ahlale ekokotela gel amantombazana ahlale ekokotela gel Sibonga ini kuhle sibonga bethu yebo ngibisa sibonga bethu ukuthi wasenzela ikhaya thina yebo siyabonga guys okay ngiyaxolisa bantu abadala ngicela can I say something ngicela ukusho something Bewuyinto nje wena bewuyinto nje wena uhamba ulala na wonke lamadoda la elokishini wena ubhuti waqoqa wena waqoqa ubhuti wena Siyabonga kwenu lokho engikushoyo kwenu kodwa kusala ukuthi ngizonithola into order. hamba bantu abadala okay bantu abadala ngiyacela okay sengicela ke ngiyabona ngoba kudala sithethe beningayazi lento mina ukuthi uma wenza yonke lento ebhedayo and umuntu omdala la olele khona msho ukuthi naye umyeni wakhe ubhuti wenu la khona msho akekho he okay bantu abadala bengicela okay senze isintu ke bantu abadala bengicela ukuthi angisho anginithathela isinqumo ukuthi nifuna ukuthi kubeka kanjani but bengicela ngithi niyabona usancibele izinto ezimnyama bengicela ukuthi dala yakhumula le rubbish dala yasikhumula le rubbish le dala yasikhumula akunamuntu uyabona manje ithi ngikutshela dala wakhumula usikhumulile ubhuti na 6 months ashonile nje ma usikhumulile uza nazo nje izolo kwezolo bekagqoka ijini athi ijini ne-crop top Hanya nasi kakhulu nina hayi shem nasi kakhulu okay bantu abadala wow okay sharp no ngiya-understand okay ngiya-understand abantu abadala wow ngihlule i-life nina mama asisho kanjena sisi hawe mama hayi mama ngiyangihlukumezi ngiyaxolisa mama kuzoba ngathi angithi manje ma kuzoba ngathi ubhalele thina nathi sinalo mqondo wakho ngendlela owenza ngayo izinto kubosini come on guys ngicela sorry can I say something ngiyaxolisa mama siswe guys okay besentini ngam ngifake lapha bantu abadala wait mama ngicela ngikhuluma nani bantu abadala okay wait anti ngiyanicela ngifuna ukubuza nina njengabantu ke abala ekhaya ne nifisa ukuthi ngoba nithi kudala wakhumula bengithi sizokwenza kahle iqala siyenza umsebenzi eqale ekhumula kodwa ngoba ngiyaxolisa abantu abadala okay senze kanjani nina nifisa ukuthi kube kanjani njengabantu akahlale lahlala khona aphume la ekhaya noma aphumile azishi nifuna kube maka abantwana bakabhuti bangeza welcome kusekhaya nabo futhi mara yena yena abantwana nizobanaka abantwana vele bakabhuti ngeke ngibalahla abantwana bakabhuti wami mara yena hakusikatsile asho noSipho nomandla abanamizi makabona ukuthi sithi finish ngabo sithi finish okay hayi makusho wena uyiba lento le ngemali zikabhuti wena wasebenza phi wena sorry guys mina ngifuna ukusho lento eningicele yona ngifuna ukumtshela yona mama ngicela uze sisi kancane bring ekseni so ngiyaxolisa ukuthi senizonyelwa umuntu ekseni kanje mama umndeni uyacela uma singasincedisane lana mhlambe ingabe ufuna indawo yokuhlala manje sikwazi ukubhekela yona thina siyijozi la angithi senze into right because manje izenzo zakho mazi disrespect umuzi wakho hate umuntu wami nami la nami ndiyani kanti yeyani le percentage engizoyithola njoba nihlala la nami ngizohlala mama okay senze kanjani okay bangithelani navuma ukuthi sakhe la ngikutshele besihleli kahle kamnandi kanjani la ekhaya besihleli kamnandi la ekhaya sihlala naye itho ubhuti makashona sathi okay
phuma ngapha ngaphandle angithi ubhuti ushonile and ubhuti bekuye umuntu omdala samkhipha la ngaphandle samfaka endlini waba umama nabantwana wahlala nabantwana bakhe ngapha sahlala ngaphandle azange sesimhluphe asiceli nix umshiyela ubhuti imali azange sesimqeli imali kabhuti uyidla nalama asithathanga next siyazi ukuthi umakoti nabantwana asina nesenti kabhuti thathe yonke into wahlala la endlini okay uhlelo sithi kumnandi yebo baletha la elokishini makabe kuyiplan yabo all this time ukuthi abantwana bangena kuphi private school ufuna a better education hayi zajika izinto yena sekabazisa umjibisa kabasusile uneyimali ubeka neyimali zika bhuti ngale imali ubhuti beke sebenza kahle beke neyimali okhanselile ngothi usupport uMandla noSipho yebo angazi for the best okay for ukuthi kube ne peace la ekhaya ma ngicela please mama please move them mama na talk to you mama ngiyacela ngicela ungimama secured mina labantu laba kunabantu engizenabo la kunabantu abazongisiza kunabantu take these ladies away I wanna mama okay sis can I talk to you what a very boss boss ayangena asiphume emnyango kakhade okay wena ngizokhuluma nawe please can ngicela nithathe labafazi nibasele ngifuna ukukhuluma nosisi kancane sisami ngiyacela senze into right la ngicela ngitholele indawo for better for i-safety ama-percent asiwayeke esayidini ingane zakho ngeke sokutholela indawo thina siyiJozi Bioscope angifuni mina awufuni yonke into yami ibhilonga la mos akunanto ukwakade mina no ngicela okay yes ngiyakuzwa into iqiniso leyo ushoyo nami ngiukhadeba ngithi ngishadile kakhadeba ngicela sami ngepeace futhi emthetho wena ngishadanga mahlehla ngoba singakushiya la awukho safe sihambe nawe ngenkani sofuna sikuthathe sihambe nawe mara why ningenza so mara why mina ningenze so mara mina ngiphume mina la kusale labo nondindwa lapha na usapho ukuze kube nepeace bona bafuna ukufeba bona yibo bafuna ukufeba bona mara na ube wrong less than 6 months sokungena abantu la afigenda okay into ishayo yini kumele siyenze okay bantu abadala bengicela okay ngicela ningenzele ifavor ngicela ningene niqoqe ezakhe kuphela umama la endlini ngiyacela ngeke singayenza into or okay khona manje sizothi izinto zakhe na so confirm nina ngenani nje Mr Jones please take them inside there ngithatha nefinish othi nawe finish yani ingane zakho zohlala laphi mama ingane zakho zohlala laphi zona ezami izinto ezami hey guys hey well mfaka qoqani lapho ngicela ubancede please help them Mr Jones engathathi mina ngiyazi lento guys sibhalele ngusisi guys niyabona sithi siyamnceda usisi wabantu ngoba eshuye ukuthi yakhala uthi sebefuna ukumgxotha endlini and ushonele indoda in less than 6 months akasixeleli yonke lento ukuthi oSipho Simangele nabo Simandla nabo banibani baphuma bengena la emzini kaGadebe mind you usisi ungumakoti la ekhaya and mase yenza yonke leyo nto leyo seka disrespecta ikhaya and leli khaya is indoda yakhe ithini la eleli khona mase ibona ibhedi yayo oyibhedi ebeyilala ubaba wakhe seyilala amanye amadoda abafana because of umakoti ofikile lana so sesinceda bo anti kuze kube nepeace usisi somthatha simkhuphe siyomfunela indawo somewhere eqala impilo kabusha as long as ingane zobe secured zikhona la ekhaya ziphila kakuhle because okwaqala ukuye nemali ifamily zange yamcela yonke leyo nto and sekasixelela ngama% la emzini kaGadebe thina besithi siyomnceda so we just doing this ukuthi ungabonakala ngathi siyayipromote lento ukuthi abantu benza into ezirongo ngoba iJozi Bioscope izonceda mangabe urongo thina siyenza into ngendlela eright ngomthetho mangabe unenkinga wena mbukeli lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on Jozi Bioscope tosiwotosere ungalibali nokuthi usifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook we are Jozi Bioscope everywhere most of it guys ngicela ningalibali ukuthi ni subscribe ni comment ni share nama videos wethu ezokwazi kufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku Jozi Bioscope I love you and I'll see you on the next episode. Tata.